Mu Rwanda raporo zinyuranye cyane cyane z'urwego rw'Umuvunyi n'iz'ikigo kirwanya ruswa n'akarengane zikunze kugaragaza ko inzego zakabaye zifata iya mbere mu kurwanya ruswa nazo ubwazo zokamwe nayo kandi zikaza ku isonga. Inzego zikunze kugaruka muri raporo zose ni iz'ubutabera mu ngeri zose, abashinjacyaha n'abacamanza, ariko nanone ikagaragara cyane mu bashinzwe umutekano, abapolisi n'abagenzacyaha, aha ni ukuvuga RIB. Mu cyegeranyo giheruka cya Transparency International ishami ry'u Rwanda, uyu muryango wagaragaje ko mu nzego zigaragaramo ruswa cyane muri iki gihe harimo RIB na polisi, hakiyongeraho n'inzego z'abikorera. Ntibyateye kabiri abaturage mu karere ka Rubavu k'intara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda bagaragaje ko bamwe mu bapolisi muri aka karere ka Rubavu babarembeje babaka ruswa ubudahwema. Radiyo Ijwi ry'Amerika yavuganye na bamwe muri bo. Mu gihugu cy'u Rwanda bakorera umwuga wo gutwara abantu n'ibintu mu karere ka Rubavu batunga agatoki polisi y'u Rwanda ishami ryo mw'ibarabara bayagiriza ruswa isaba ku barondera impusha zibemerera gutwara ivyuma bitandukanye vyo mw'ibarabara. Umunyamakuru wacu Gloria Tuyishime yagendeye bamwe muri bo adutegurira ino nkuru irambuye. Mu kiganiro Ijwi ry'Amerika ryagiranye n'abantu batandukanye cyane batwara ibinyabiziga mu karere ka Rubavu, batubwiye ko bigoye gutsindira uruhushya rwo gutwara mu Rwanda. Bavuga ko polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda ari naryo rikoresha ibizamini ribananiza. Hafi ya bose mu bo twavuganye ntibabura kwemeza ibyo polisi bakorera biba biganisha ku kubaka ruswa. Aba bakora umwuga wo gutwara abagenzi kuri moto mu karere ka Rubavu bavuga ibyababayeho mu bihe bitandukanye. Nimvuga ngo uburyo ababishyira mu bikorwa bakora wumve ko nyine na karuswa kaba karimo, ariko gatuma ubizi atagira icyo abona, ahubwo utabizi akaba ari bwo uyibona. Ubizi ntayibona, ahubwo utabizi akaba ari we uyibona. Kandi narabibonye inshuro nyinshi kuri demarage. Hari n'uwigeze aza arambwira ati nudatanga amafaranga ngo ugure demarage ntuzabona perimi, kandi uwo munsi yabimbwiye n'ubundi ndashya barambwira ngo uratsinze. Iyo utatanze akantu ntabwo wabona perimi hano wayikura hese. Ngambwira bigenda bite babasaba amafaranga? Oya, none se yaza akayagusaba? Ntabwo yaza akayagusaba, haba hariho abakomisiyoneri babo. Rubavu birazwi, ni ibintu bizwi, nta kintu na kimwe tutazi. ni ukuvuga ngo ahangaha iyo udafite akantu ubu se nahiye nk'inshuro zigera mu 8 nuko se ntazi moto, nuko nyiza, ariko nuko nyine nta kantu mba natanze. Uretse abemerera Radiyo Ijwi ry'Amerika ko bisaba gutanga ruswa kugira ngo bahabone impushya zo gutwara ibinyabiziga, uyu Duhimbye Mugabo ntabura kugaruka ku mubare w'amafaranga kuwashaka uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga. Kubera bikibabereye ihurizo rikomeye, abakorera Rubavu bemeza ko bibasunikira kujya kugura impushya mu gihugu gituranyi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hano ushobora kugura perime ni 300,000, circulation ni 100, demarage ni 100, ikona ni 100. Ubwo rero itsinza kimwe uwishyura 2. Ubwo ni gutyo nyine bikora hano tu. Aha i Rubavu, hano i Rubavu irazwi. Uyijanishije ugashyira wenda hari nko ku 100. 60 ni inkongomani, 40 ni Nyarwanda. Kubera iki? Kubona perime ya hano muri Rubavu biragoye. Kuko yefite Nyarwanda, ariko nayibonye se niyushya kuye nabanje nakoresheje inkongomani imyaka 3. Inkongomani bifite imyaka 5. Inyarwanda rero n'uvuga ngo nyine abari burundu, ariko nyine kugira nyibone nabanje kwiyuha kuye. Ashingiye ku nshuro byamusabye kugira ngo abashe kubona uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga ku rwego B, uyu nawe Duhimbye Sindiheba ntiyibuka umubare w'amafaranga yashoye mu ngendo rwo gutsindira uruhushya rwo gutwara. Ni nyuma yo gutsindwa ku nshuro ya 8. Amafaranga ewe ni menshi cyane. None se kwinjira mu modoka byonyine nibura circulation rimwe aba ari 3,000. Urumva rero kugira byonyine iyo ufashe ukwezi ko kwiga ntubura gutakaza nk'ibihumbi 100 uri kwiga imodoka, matize, circulation n'ibindi. None rero wafata ekizame ugasanga ibizame byose bigutwaye nk'ibihumbi 50 cyangwa se 40. Nawe tekereza none uratsinzwe, warakoresheje nk'iryi5, utsinzwe bwa kabiri iryi5, utsinzwe bwa gatatu iryi5. Kandi uko utanga amafaranga niko n'akazi kaba gapfa, kubera ko ntabwo uri gukora iyo wagiye mu kizamini, iyo wagiye mu myitozo. Urumva rero bari amafaranga menshi pe. Kubura gihe nta nubwo nashobora kubara ayo nakoresheje ko natsinzwe kenshi.
Tuvugana na polisi y'u Rwanda kuri iki kibazo, CP Jean Bosco Kabera uvugira urwego ahakana icyafatwa nk'amananiza yose ku bashaka gukorera impushya zo gutwara ibinyabiziga mu Rwanda. Gusa umuvugizi wa polisi y'u Rwanda yemera ko hari inenge za ruswa zigenda zigaragara kuri bamwe mu bapolisi bakanabihanirwa, agakomeza kuburira n'abandi bashobora kugerageza kurya ruswa. Abo bapolisi ubundi barabizi, twabibutsa yuko nyine ruswa itemewe muri polisi kandi uyifatanywe cyangwa uyiketsweho ahabwa ibihano bikomeye. Ni ukubibutsa kubera ko barabizi. Dufite amategeko asobanutse, dufite n'amabwiriza agenga discipline y'abapolisi, ibyo byose biragaragara. Nta n'umwe polisi zihanganira ruswa ku buryo n'uwatekereza ko hari ingamba zafashwe abona hari icyo ashobora kuba yashakisha uburyo agikoresha, urumva ko yaba afite ikibazo gikomeye cyane twakwitera ibyago n'ibibazo. Ku rundi ruhande, abavuga ko bikibabera ingorabahizi mu gukorera impushya zo gutwara ntibabura gutanga ibyifuzo kubo bireba. Nko muri Kongo ho birazwi ko perime yaho ni $100. Uratuma nk'utuma ikintu mu isoko bakagenda bakakikuzanira, bakayikuzanira nta kibazo, atari ibintu bigoranye. Nicyo cyifuzo ngewe numva nagiza kuri leta, noneho leta wenda hari ikatworohereza mu buryo bwo gukorera perime, ariko nyine hatajemo nyine ayo mananiza yo kuvuga ngo nani naho habonekamo amaruswa. Niba ukoze 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, sibyo? Ni gute umuntu yaza akakubwira ngo njyewe mfite ukuntu urabona iriya perime, niba ufite amafaranga mfite ukuntu urayabona, nawe wayatanga ukabona iyo perime. Niyo mpamvu batanga amaruswa, niyo mpamvu amaruswa abonekamo cyane, araboneka, ntabwo ari ukubeshya hano muri Rubavu. Kuri iyi ngingo, umuvugizi wa polisi y'u Rwanda akavuga ko nta wagombye kujya mu bizamini byo gutwara asa n'ugerageza amahirwe aho kubanza kwiga. Nibiga amategeko ni inyungu zabo nabo basangiye umuhanda, nibiga gutwara ibinyabiziga neza ni inyungu zabo nabo basangiye umuhanda, ariko noneho ni kubungabunga ubuzima bwabo n'ubw'abandi. Icyo korohereza ni ukuborohereza kwiyandikisha, ni ukubereza gukora, ariko ntawe polisi izakorera ibyo babyumve. Nibige rero bihagije, nibafata umwanya wabo, bamenye amategeko, bamenye ibyapa, bamenye ibimenyetso byo mu muhanda, bamenye uburyo bwo kuwugendamo. Nibarangiza biga ibinyabiziga bafata igihe. Ijwi rya Amerika ntiryabashije gukora iperereza ryimbitse kandi ryigenga ngo rimenye umubare wa nyawo w'abakoresha impushya zo gutwara ibinyabiziga baraziguze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa biroroshye kubona umubare utari muto w'abakoresha izo mpushya muri Rubavu, hagasigara kumenya inzira banyuramo bazibona, nubwo ba nyir'ubwite bemeza ko bazigura. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda nawe yatubwiye ko bigoye kumenya umubare w'abatunze izo mpushya mu bihugu by'amahanga, kuko nta tegeko ko urutunze aba agomba kwibaruza ngo abe yamenyekana. Icyegeranyo ngarukamwaka cy'umuryango mpuzamahanga urwanya ruswa n'akarengane Transparency International Rwanda iherutse gushyira ahagaragara polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda yongeye kuza ku mwanya wa 2 mu nzego zamunzwe na ruswa ku kigero cya 8%, ku isonga hari urwego rw'abikorera ku kigero cy'10%. Uwo muryango uvuga ko mu myaka 10 ishize inzego zigenda zigaragara ko zamunzwe na ruswa zidahinduka. Polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda ntijya kuri urwo rutonde mu myanya ya mbere mu zamunzwe na ruswa. Umuvugizi wa polisi akavuga ko icyegeranyo nk'iki kibafasha kongera gusesengura bakareba ahari icyuho bakarushaho gukaza ingamba. Ubuyobozi bukuru bwa polisi y'u Rwanda kandi nyuma y'icyegeranyo cyagaragaje ko uru rwego rwamunzwe na ruswa mu cyumweru gishize bwatangaje ko hari abapolisi bagera kuri 500 bazirukanwa mu kazi. Abo buvuga ko benshi muri bo bazira ibyaha bya ruswa n'indi myitwarire idahwitse irimo ubusinzi. Ibi byegeranyo binyuranye bishyira u Rwanda mu bihugu bitihanganira ruswa. Kugeza ubu rufata umwanya 49 ku isi n'amanota 53 mu guhangana na ruswa, rukaza ku mwanya wa 5 ku mugabane wa Afurika, mu gihe ruri ku isonga mu karere k'ibiyaga bigari na Afurika y'Iburasirazuba mu guhangana na ruswa. Gloria Tuyishime, Ijwi rya Amerika, mu burengerazuba bw'u Rwanda.